ka mami video no na nipa na okowia na di mfie 24 pe small girl small girl mum ana wakowia na akwale no oda hefa oda dem a wosu ana wura ho se odene nam se opedan opedan sa wo boa mo ye sure say wia ade e mu ye to se meba now portable wow, I see right. Kofi see. No, but me bo unti so only small girl with you. Your surgeons. Onwa kronfo ba owi anko. Na Kofi omote no. Ema obi a ono nso no odi nani di akire nso e kasa wo ho. Aaron kasa wo ho pa. Ono nso we. Okay. Aaron no kasa e wo ho pa. But Aaron voice no. But I doubt say we want e bia no say yache obi a yede na manta ma be ho na yabo na ye kunu no. Me worry is that yan tuabo ase na echena yehu obi a we kronfo yehu obi a we kronfo yehu obi a we kronfo a you realize killing people innocently because how come say yebe call na all of a sudden ya chi obi say we kronfo because okwa obi na ye ntie die Aaron kan and now we board do me ro a ye tie so for company here no e dey the taxi station ho e bo ho for ye eduma ke hey ni bi mi kana ye call ya ababa wa pa wo hwe ni ntie na Akoma 24 to 25 years wo se no kra na wo nyini ye Akoma obi ba oba a o de akra ketua oso okopedan ya hai nto kwa na wa opedan na hai no nto tinsa akola nsu no ye so okofa akola no ono according to there no nanu asema o ka ba ya tututu den na no na se akola na no obe efidie oso ofitekimai efidie oso sansu si ekoko no bobebe because ha na pressure afa no na chance maame so nya comfort dia front when no mobobia efidie ontunu mo no see the who salon ke me no nsamo aka me krono akrana na nko bebe bia no Akoma FM ye bo modern efra principle mo musu tu me ka dey by e kwade ofo na amade a ankanyame ni nukroni ankomu ko akola na ye den e to ha ni si nti kwade ofo na baje obayo no ede no koi be ye 230 mu ho nti ge ne de ye campaign o baby because no boys ni ni abreso o me kunge no nti ye bo modern kodu ho dia anka ge ne de ankomu kunu nti akwa na na omo kire se akwa oba a odede akwa kitwa abodoma 2 to 3 months according to omame seke no dia akwa na da today mo okay atefo ma yanko ahomaso ne Aaron enkodi nkomo uko Facebook page there's a video just so much but so mabuge no get no wunya na papa sa no Aaron good morning chairman na bibi aboko de I'm ready one also bibo mo si abaiwa ya mwahwini kwakwa wia obi ba menyini e wa hemfa ne cheche mi mu okay asemi si Buoho and we be to so mo ye wetin is here ana see he na say small girl who need to kana very 25 years na mo ka say ankokuria akola bi e obi do okay ma me chipping get the chance e ba ni say na o che mi chance ai na nko padan aye den ahai nti dan mu na o ko hai no o ko na e kan so bi ba esu o dan mu na o na so bo dan mu akofa akola no nti o kofa akola no na mi say na wo ye hoko o be padan aye den ahai e dey nti na obi be dan ni dem a wo su na o kofa no ina mi say nti mi say no say so o no dey na nko se wa ala no ina boy say so no once we tumi wo bi dem akofa akola no wa bra na ma mi no one year ene so mu de be wo nti boys no go ga ne pa ya ma fast e ko je ge ni si boys ni sim e do mu wura e bo ho asami ma fi ba e du wo na bu ni no wa ni si
but share video no has said message some cage do I to get a jeans a top no yes sir me pa I into to na no bi mu a cage ni no say I idea o de oye na akwenta hunhun bi na de e control no and I say okay we say ma okay sisi so e bi so free so o so free e banan kwanta e say bi say no so no fit e team inside ho and I say now unu ha na wa ha no so ni ne boyfriend na wa ha na ne boyfriend ti afranchu and I say nti sa dia on fa ne boy na number ne man yes boy yi friend no pick nti to pick here no and I think the way say be ne case bi obo ho nto mo modern number afranchu to wo ho so fa emu wa ye train boy yi train boy ya mada nti police car ne ba na obo fa girl na oye na ho kono na boy ne from town about the do go na say masa o asawa wuke nsisi so cause ya town sa o mba police car no ba fa go e kan say why no ko ye ya fin o be there na o pa che say na so ono ko police station no but me you sure so okoye enti mi mo akwala no no da but mami ya de so de akwala ya tum e fe pa o adefo on Facebook page I say where dey oboro describe ade na akwala ni dem we say koko ayapa mu we no eye oba na nkasa bad I na so so abeka me portable yi say koko ayapa mu koko aba no ayapa mu ya bie mu no we kura so ase womb ana me bo awode ya bi sa na awode ohun awode da obolo ohun awode da kofi kana me so kofi ho na eka JB cause womb na roye obot menani krem se men kan womb na me church ade no mum ahu womb da okofi me hu bi da e wo bukum me hu bi na ya mo ne sa wo bukum you are right but me bo Aaron entesi akwala no wa himfa say akwala no na ma ngo ba girl ni de police station Akoma FM. Okay mami nya wa no pay beda wase why okay beda wase very interesting but JB I say we me we the sani eku obi kwa go fi ma na enyo wanwa because sa stretch ne de adwuma mo ye dada business mo ye ho dada I see free bremaya kokopem akoma da ho no mo ye retail adwuma no mo ye ho no mo you don't mean oh yes go fi from bremai ede kosa stretch no be hu boys bi no mo tete car white mo ne girls bi yes adwuma kakra no mo adwuma mo ye sa stretch offense so kwan that how you dare not ajebo ko Facebook page na share video no like page ni mame you share the video Ibrahim Yunus anopay share video no because JB anopay stories are urban if you are not enti ajebo etwase ekoko bi 1K and now we need to get there because a big stories very very exclusive I hear any say and somehow do because say all of a sudden na area ho go vi me ma na nyo wo wonim say asenso mo be kai say offense area ho small boy bi is it 5-7 year old boy you may be say obi ne ba ne kwa na chese wa kwa akwache no wa yira and wo mo ko bu no an ko mo yakunu but me worry is that as a mama area where notoriously known for Kofi 40 na year day. Me 50 na year day. We sure. If it's a stretch no. I see. From Brema ede kwa kosi Akoma da ede Kofi. So we mistake. Na uja oba na onante be 2 minutes bia na 1 minute bia eniam mado ho ko ade enya akra be yira. Especially Kofi, especially sa stretch no hospital say was akwa ne so no. Yeah. Credit to me woo mysteriously. Oh, really? Yes. Credit to me woo. Jira just like that. If yes, I do anyone says I do we see. But now walk out road, mommy zoomy girl now video no kese mommy. Now let's watch this. I think on Facebook page, I will share the demeanor. Share the demeanor of Akwala. I'm linking this video to the first video of I want the details on that first video. No, now walk up the 2 video, mame. Oba therefore share video no on Facebook page or like a page now or comment at all.
adeɛ baako a onim Ghana for about 10 years ago na instant justice yes na ɛwɔ soro paa yes but a drop because there was some education. Yes. Why would somebody say obechi obi na with a suspicion say oye kronfo ni abono na yekunu? Hwe abrantie. How do you even know say bi kura na enya asemfa to so? Kofi unim. Niama sa de Is it a trust say we don't trust the police and exactly my point. Omunje police ni omunye court su ni because omunu said the processes are more the court justice na se for no very slow to their liking. Ya Nkrumah on Facebook page, ya Nkrumah share video no mama. Isaac Bonsu share video no. Kwaku Chipsa no wa share video. Sims Fosu na also wa share video no like page na for comment at all because this is very serious now. Now okasa JB na make say sa dey we man your one because e be asida omonya a typical example kakadie whether so court all right okay but omo hwe the system no chama AD na say yakwachi we rare handed I mean ya che no say ya che say nipa e bokoro na say nipa yi die wu a if they will not wait to go to court omo court fa nkoye hwe because omo feel say omo free police for and omo free court for the next morning omo say branch ne nam hono ma ono so oye na ade it they will not waste their time omo say mo adaje kra Bremai from Bremai sa stretch no ede kwa office so Akoma die ekokosi that stretch no go fit say dem man no dangerous very dangerous and terrible e wo hono mo okay because omo de kwa go fit police for no mo nyehwe omo achi wa acha how do you mean by police for mo but say dem dey kwa so mo kan ya menti ase o say police for na mo kan say omo nyehwe omo nyehwe they are doing well etoda kra nipa na wachi obi a woko no they will not even follow up as a witness. Police force are not magic. Me boy no a ya chechire na bo abemo omabu na kunu no na oye adwuma supermarket e o mankesim okay enti area ho de boys no a edi sa abone no e ya we she ga no e adwuma supermarket na onim se ko mu kunu no obi se o mo se abrante ne ye den no mo bu ne kunu a o mo se wakowia bode Jesus Christ bode o eti bode na bode therefore obi ba ya wunyinsa na bosome nkron a very fine gentleman number Facebook na mo hweta bode ana enye se bia bode na e ka ma na bia walodi ana enye bode duro bebre nso bode pe so JB you see the stupidity Ghana for be say the fact is you don't trust police but we did the parkour did you follow up Adam Mahama Major Mahama ne bone oye and say so no yeah but they gave him obukuno without any reason what you say in the sense how they way here it is possible say this is not the first time this is not the second time this is not the third time no and also police wo ma ye hwe han as adema we koso my point JB is that yentie yama Ghana frontier say so we do wasam ku police police and the court needs evidence Ghana ni yatu te say abaya die ya omu nyina atwa no ho achi yamfa no ko police station na yama nipa no kra nke kwa wia ne ba no yamfre ne se omra obeka say on di onya daje so what should the police do? They will release the person. That is our traditional system but Kofi and that is wrong. Yes so some mob action yes so some instant justice but the reality is that sadema when your first time ekoso ni and then your second time so Kofi ebia na nipa kro beka chose yemia wade da oh come on yewia enti obi oye adwuma supermarket obeka ko wi abode Kofi obi oye adwuma supermarket obolo efa ho enya possible say obi a oye adwuma obi oye adwuma na ade ko ko abode mu one kaseska o supermarket adwuma be na oye adwuma pot be na oye oso na ma na di ko supermarket ho no ma na so oye de prepare ho no ma na so oye de Kofi ti ye wa kuma FM ha so obi na represent our ha and you be na represent our ha no musi I just call the bank manager onim say Kofi this same incident ABC wo Praga e wo baby ani okay over the weekends Emma assemblyman na owo area ho encourage boys say what take kromfo a for nsake kano ansa na odenako hospital odenako police Akoma police for enti saa de we say no ade a as a koso wo ye areas ahodo a wo oman ni mu because say bia obi che kromfo untimi determine say bia nipa no kro no na waye no edu this level nti wo bu naku no
manane ma ho kwan se obeye sa enti is about time wa ese kasetia sa act no jebi samra kroya ena omode ye adwuma asisi amasa ne man ne ko hwe ade na sa ne man akoso unim the sims for sudi abako this is killing electronic killing but kofi sa de we mama na enyo wonwa okoso adura eye common ho enyo obi ba eye common from Bremen ede kwasa akopi akomada eye common okay eye known to the eye open secret to the police therefore on Facebook page ewa Akoma 87.9 FM oba just share the video Sims share video but in the same story unim say last week or two if you just say in a Rambo star abrante no ba akoka say emma and member the AK47 ewo ayi offend say mobile money vendors now MTN office the orokwa do mu claim say MTN office now in the Rambo style they botio na nipa bi nim kura paper they expected ade achi ya nru achi yi abrante ba kwa ne din de awudu I wo twi na abogo ya nyame nko a nkoma kokunu but papa yi ono resaudu right ne ba enanka omokwa akokuni ye ne ni nkobo opani kase anopa mu achi mu akwa ba de ba Akoma FM bibi aboko de hello opani kase anopa mu achi Good morning. Yo me pacho da wona oba enka kronfo ekwa kokuno ye say last week Pachani o. Den O me say o so o mo pan dropping e de free to just so mo ko job. Na jabi na mo ko duro ya se na Akoma FM. Na nsuo petika krata na mo di odo mo duro jabi na mo say o mo fa fikire ha ya na mo si o fikire ha ya. Nti odo mo fa honom na ko enimu kakra na after de mo ka dem se mo fi we de ase me nyenduru ho so me so nya de me mako. Nti we say anya de obet mako bi mu na mo so o mo de bi se doka na mo de ade bi na mo de shock ni na o to fom na mo de bi ebo no kon. Nti bi ebo no kon na o to fom na o jama ba ko se ba kon yire na din na on ko fa de kan bra na o mbekunu e na ono so ni adumo ka ba ko no so no ka na sa na o ja ya dia bon kon amantam no lati da fom se wo mo ko fa se camera no betwa no kon aha enti nya bobo ya ne kra keke na no mo pe e wo ho asem no enti ta na akola no so e ka na sa o ka na sa na o ja mu na o timi to nwuram e ko so portable ko to ase o to no obi ase ni ho enti o da ho ma de chin okoda ehifa o dimirka to nwuram ko fie portable fam be ma ka na ko duru portable fam ta hondi na mfa na nduru ho no to fam ho be ade no mo di bo ni tim no affecting na say eye ne den na moja ba ne ba bi pae no kono nyiri ti no mo de bo no kon Jesus Christ nti ta no ba ko so ni na o se bi a o nko pa se no 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 nya pa no ka ba so no nka no ja ni o ja ni mu ano so nwuram o kono mu so ti bia me ho no kono na ta ya kuro kwa de ko nti o so na nti mu de ko kana onye bia na that means oman chase no like omo e bi ade born kwanchi a o ba ko yire no na ba ko kofa se kan ba no e wa no omo nyina adwane otimi ka ba ko no je ne ho no oman pam no oman pam ni nti o no kwa na ate nwuram mu ha no di no kwa kwate na ako pie portfolio me ka no wadu portfolio na hondi na mfana ndi ho no tofom to foma no o da ho no ma de ade ni portfolio ya na sorry am ko mu na na ko ma no ko pie no na bank na ha no to mwe dan ko ko mi fa no drop na 87.9 on be bo mi a on me di project na ja ono se timi jan e pa ngi no Akoma FM na obana nkasa oho mpacho ho na wadaka kama me so wa sorry ma yene ne nkasa no no a ajefo se bia fe no join ne yene a from na no pay yakọ eye mankasim abranti a yesusu akọ wi abode ne abo no amantam na chechire no ewo abeho on Facebook page o hwe ne live yeba Buoho yesi abaya bi nsu se o mususu abaya na akọ wi obi ba
ɛne yabono an nyame nkwa nka ɔmo yɛ akunu wɔne gyina Facebook page ɔte so yi yakɔ figyase a yɛne Mr. Audu ɛgya wɔno an ne ba otwi abobo ya na pragye mpa na kyɛ sɛ nipa bi no mafa no nipa mienu ɔmo de ne abaako bɔ no kwan akyi aka na to a ɔmo wetwa ne mene ɛna wapere na odwane me ba kyɛ ɔba no wɔde mfie sɛn what be saying 18 years enti one kasa na abɔ sɛn na ɔmo fa awɔ 7:30 anwumre 7:30 ana anɔpa anwumre 7:30 ukɔ school ana sɛ wawie ukɔ school Kazan ukɔ school ɛn Akoma FM patɔ sɛ go school Islamic afigyase Islamic enti wɔn fa wɔ hefa wɔ afigyase na wɔn so wɔn de wɔkɔ hefa wɔn fa wɔ ayi station wɔ de wɔn tɔn paboa no wɔn fa wɔ station hɔ de wɔn tɔn paboa no okay na wɔn so wɔn de wɔkɔ he wɔn so wɔn de wɔkɔ ayi garden wɔn de wɔkɔ dwaben nti wɔn de wɔnam dwaben kwan so mi du station wɔn na mi gyina Akoma FM ebo wɔn fa wɔ ɛhɔ na wɔn so wɔn de wɔkɔ dwaben no kyerɛ mu kyerɛ me ɛna wodu hefa na ɛyɛ den du dwaben station no ana mi gyina wodu dwaben station hɔ na wa wo gyina yɛ ana m ka sɛ nfo yoni band enti ogyina no ɔmo sɛ ɔyɛ den si hɔ bi enim so ma me ɔmo sɛ nfo kofi na yoni band na me bo ɛyɛ ama ne so kakra ma me that time ne nsuo ɛba okay nti deɛ na ma wo gyina yɛ ɔsɛ ɔmo afa ɔsɛ ɔmo de wo kɔ dwaben ɛyɛ den na wo dwaben station hɔ a wo afidase station hɔ a wo gyina yɛ radio ndu dwaben na mi gyina dwaben station oh okay nti wo fa ɔmo afira afidase akɔdu dwaben station hɔ nti wo gyina na ɔmo sɛ nsuo ne ba nti fo ɔmo kɔn nfo ɔmo kofi okay nti to aso ma me ɛna yɛ den ndu mu duro ɔno na bia na wɔde me kyerɛkyerɛ na asɛnea mempɛ sɛ mɛkɔ hɔ Akoma 87.9 ya de apin road no be ayi ɔmo hospital no wɔ no ana Akoma FM ko bi okay eji na wona no mo de ayi shokai the police one di shock care obi no okay ono shock na mi toy na mi timi na mi ni tiri na mo de ayi bɔ ko ya ba kun mi ame eto from te to time from ba ni ya me to na ba ko pas kan Akoma FM It's your pa because some name who dwi se ba ko nkɔ fa se camera do ga ba ko fa camera na bi ya mi jan ko to yan eni be bia ai ko fa camera ne mu akakra to be kwa ba na maka ba ko ga atu friend enti wo ka no na ogya wo mu ana mi to wura ni ana wo to wura anim Nti what happened? Akoma 87.9 Akoma FM. Let me give you Anna. The poor can and water fund. But I'm women until they are 4 hours. Bell 4 hours. No one to me PFM. I said, now from 7, who could do be a job in bear around 8 o'clock. And teachers, you are thinking of an job bear 12 or 7 hours. Can you? Now that's one in the museum hall. Last week at that party assembly. Akoma FM. Daben. Wednesday. Last week Wednesday.
wow nti adeɛ kyeɛ ɛna pɔte farm wura no bɛ pie wo so nti ɔno de wo bɛ ɔno ɔyɛ dɛn sam sɛ mepɛ dɛn na mekyekyɛm kyerɛ no ɔka sɛ na mene obia nɔmba wɔ ana mefrɛ me wapa ɛma nti wo papa mom na ɛbɛhyia wo dwaben hɔ nti wabobɔ yɛ ana wɔyi Akoma FM. yɛ wo police station ɛti ɔmu gya abobɔ yɛ ano hɔ daabi ɔmode kɔɔ yɛkɔteɛ no na track wɔ moto no na dɛn na ɛwɔ moto nim traka wode tracker bɔ abobɔ yɛ anim Koni atata. The devil will put to shame. Tracker wo moto nim. Wow. Enti ano na mudi akira mukoko hu wo mu. Akoma FM. Enti wan kasa hu wo ma obehu wo mu. Akoma 87.9. To wait me hu wo mu se wo mu na so mu. Wow. Bema nyame adi hu afofi wate. Enti abobo ya no betwi biem. Praga no ntwi biem. Ade na ntwi biem. Ehu atoso. Anyway, kafa my no papa nkasa. Akoma FM. My no papa nkasa. My no papa nkasa. Bizafo haya Akoma 87.9 FM. Yemfas da Emma Rainbow Agroscience Limited. Woman aboyen Emma yede mempotamu dwumedie e de brewo 87.9. Oye wafu. Na ope dura yede hyiwira akuafo amutie me emoa na ewi afuo no se ye beans ye aburo anytime emo bibia ye waduro ekuno na ye wo anonom bi wo ha wo mu wura emfudie nim na wo ekuno keten be na ye ko ni nyina Rainbow Agroscience Limited ekura yi mu a chese ye tu ase anopai bomoden na wo de free local agent dealer no number is 0240 89 70 74 0240 89 70 74 offer Rainbow Agroscience Limited abejo na ye no atwenkomo beba so uria na emphasize da Emma Eagle Wings Debt Recovery Company Limited disika no wo na aboa ye ma mempotam dwumadie mesra anopa so ote mempotam a enyumakoi mempotam ase yemphasize da ma wo mo wo so betima ba be so mempotam dwumadie asra anopa obi abasa na huri pe Eagle Wings say obi de uka na anasa wonso du obi ka ana adwuma na wo ye revenue ba wontimi mobilize ni ye ye to ebo ase usika no